reka tubifuriza igitondo cyiza inshuti mudukurikiye kuri Humure TV, tubifuriza weekend nziza aho muherereye mwese, ndetse tubaha kaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku itariki 22 cyangwa se 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka n'ibihumbi 2025. Tugiye kubagezaho amakuru agiye agezweho mu bice bitandukanye by'isi, ndetse tubagezaho amakuru agezweho muri aka kanya. Ntabwo ninje nyine muri studio, ahubwo turi kumwe na mugenzi wanje Bwana Boris. Bwana Boris, mwaramutse neza? Mwaramutse bana Soda, tubahaye mwaramutse aho buke, tubahaye mwiriwe aho bwishe. Yego, murakoze cyane. Kuko nari mbivuze, tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu bice bitandukanye by'isi, ariko cyane cyane twibanda mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko ariho cyane cyane dukunze kwibanda ku makuru agiye avugwa. Tugiye kubagezaho amakuru atandukanye. Izi ni incamake z'amakuru yacu tugiye kubagezaho. Amakuru aravuga ko inama ejo yateranye hagamije kurebera hamwe iby'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hagamijwe kurebera hamwe iby'amasezerano yasinyiwe i Washington DC tariki ya 27 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Andi makuru tuza kubagezaho n'imyigaragambyo yaberewe muri centre ya Rugushwa, aho abaturage bo muri ako gace bamagana Bazalendo bavuga ko bakomeje kubatoteza. Turaza kubagezaho indi nkuru ivuga ko umuryango wa perezida wa Kongo ariwe Gisegeti ubu uri mu byago kubera ko uri mu nkiko ukurikiranyweho kunyereza umutungo cyangwa se amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko. Ndetse turabagezaho amakuru avuga muri Warikare, aho bivuga ko amashuri yafunzwe kubera ko Abazalendo bari kwaka abarimu amataxi menshi. Ndetse turaza kubagezaho n'intambara aho igeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko ubutabera bw'Ububiligi bwatangiye iperereza rihambaye ku muryango wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bawukurikiranye ibirego bijanye no kwigarurira umutungo w'ubutaka mu cyahoze ari intara ya Katanga no kwibwizaho amafaranga avuga ko kuba yaravuye mu bikorwa binyuranyije n'amategeko. Amakuru yemeza ko ubushinjacaha bukuru bw'Ububiligi bukurikirana ibyaha hafi cyangwa se bukurikirana ibyaha bikomeye n'ibyambukiranya imipaka bwatangiye gusesengura imiterere ndetse n'imitungo itandukanye, by'umwihariko konti za banki z'abagize uyu muryango, hagamijwe kumenya inkomoko y'ayo mafaranga no kumenya niba koko hari ibikorwa bihambaye cyangwa se bihabanye n'amategeko byakozwe. Iri perereza ryatangijwe mu gihe muri Kongo hakomeje kuvugwa ibibazo by'ubugenzuzi ku micungire y'umutungo wa leta, cyane cyane muri Katanga hafatwa nk'ihuriro ry'ubukungu bwa Kongo kubera umutungo kamere utabarika uri muri Muringoti, Kolbate ndetse n'andi mabuye y'agaciro akomeye ku isoko mpuzamahanga. Nubwo kugeza ubu nta mwirondoro w'abantu nyirizina watangajwe n'ubutabera bw'Ububiligi, amakuru aturuka mu nzego z'ubugenzacyaha avuga ko iperereza riri ku rwego mpuzamahanga rishingiye ku makuru yatanzwe n'abashira hanze amakuru ndetse n'ibimenyetso byatanzwe n'imiryango irwanya ruswa mu isi yose. Abasesenguzi bemeza ko iri perereza rishobora kugira ingaruka zikomeye mu mubano wa Brussels ndetse na Kinshasa, ndetse no ku isura ya politiki y'ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi muri iki gihe igihugu kiri mu bibazo by'umutekano n'ubukungu. Ubutabera bw'Ububiligi bwatangaje ko iri perereza rikomeje kandi ko bizavamo bizafasha gufata umwanzuro kuri iki kibazo. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, kugeza ubu nta rwego na rumwe ruratangaza iby'urwo rubanza ku mugaragaro, mu gihe abatanga amakuru bo bavuga ko Kinshasa iri gukurikiranira hafi uko iki kibazo giteye. Idosiye ikomeje kuba imwe mu zitera amatsiko urwego mpuzamahanga, cyane cyane kubera ibikubiyemo ibirego bikomeje bireba umuryango w'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru nuko umuryango w'abanyekongo bakomoka mu Burundi batuye mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se mu kibaya cya Rusizi nk'uko abantu babivuga mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, uratabaza usaba ubufasha cyangwa se ubufasha bw'ihuriro rya AFC M23, uvuga ko ukeneye kubona umutekano n'amahoro nk'uko bigaragara mu bice biherutse kugenzurwa n'iri huriro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
abaturage bavuga ko bamaze igihe kinini babaye mu buzima burangwa n'umutekano muke, ubujura, ihohoterwa n'ubwicanyi bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo muri ako gace hari ingabo za FARDC n'izindi nzego zishinzwe umutekano, uyu muryango uvuga ko ikibazo cy'umutekano kitigeze kibonerwa umuti urambye. Umwe mu bayobozi b'uyu muryango yabwiye itangazamakuru ko hari icyizere cyinshi bafite cyangwa se bafitiye AFC M23, ati abaturage barizera ko AFC M23 ishobora kuzana impinduka nziza, yemeza ko byo babishingiye ku mahoro agaragara mu tundi duce uyu mutwe uherutse gufata. Umutwe tuvuganwa AFC M23. Hari n'andi cyangwa se hari n'abandi bemeza ko abaturage bagiye batakamba kenshi kubera ibitero bya hato na hato by'imitwe irimo Mayimayi, FDLR n'indi mitwe y'abajura bavuga ko ikorera mu nyungu z'imbonera kure z'u Burundi zifitanye isano n'ishaka riri ku butegetsi mu Burundi ari ryo CNDD FDD. Abaturage bavuga ko ibi bikorwa bikomeje kubashira mu bwoba mu buzima butandukanye cyangwa se ubuzima budatekanye. Umuryango w'abanyekongo bakomoka mu Burundi uvuga ko basabye kenshi leta ya Kongo kubitaho, ariko nta buryo bwizewe buratangizwa ngo bikemuke. Kugeza ubu AFC M23 ntakiratangaza kuri ubu busabe, mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo no mu burasirazuba bw'iki gihugu muri rusange. Ibibaye mu gihe ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo gikomera cyangwa se gikomeje gukomera, aho imitwe yitwaje intwaro irenga 100 ikomeje guhohotera abaturage, ishira ubuzima bwabo mu kaga, bigasaba igisubizo gifatika cya politiki n'umutekano ku rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango watangaje ibinyuma yuko ku munsi cyangwa se mu minsi ishize nabwo wasabye Tshisekedi cyangwa se perezida wa Kongo gukura ingabo z'u Burundi mu gice cy'ikibaya cya Rusizi, ariko kugeza ubu nta gisubizo na kimwe kiraboneka. Na mu yandi makuru, Bwana Boris, inama ya kane y'urwego ruhuriweho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe umutekano yarateranye hagamijwe kurebera hamwe intambwe imaze guterwa mu ishirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC tariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Inama yibanze ku ciciro ca kabiri cy'ibikorwa by'ingenzi birimo ingingo ikomeye ijanye no gusenya burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi uvugwaho guhungabanya umutekano w'akarere. Impande zombi zarebeye hamwe uko ibijanye n'umutekano bihagaze, by'umwihariko ibijanye no kugabanya ubushamirane ku mipaka n'ingamba zigamije gukurura cyangwa se kugarura icyizere hagati y'ibihugu byombi. Iyi nama yabaye mu gihe hakomeje kugaragara ubushake bwo gushira mu bikorwa inshingano zemejwe i Washington zirimo gusenya burundu FDLR n'indi mitwe ihungabanya umutekano nka Wazalendo, ADF, ndetse no gukomeza kugenzura ibikorwa bya gisirikare kuri buri ruhande, ndetse no kunoza imikoranire y'inzego z'iperereza ndetse n'umutekano, guteza imbere uburyo bwo kwirinda no gukumira ibitero bihungabanya umutekano mu baturage no ku mipaka. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Masad Boulos, abinyujije ku rukuta rwa X tariki ya 21 uku kwezi, yashimiye intambwe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze gutera ku bw'umutekano. Yavuze ko impande zombi zaganiriye ku ishirwa mu bikorwa by'amahoro ya Washington zirimo inshingano zo gusenya FDLR, ndetse ashimangira ko Amerika ikomeje kumfatanya ibikorwa w'ingenzi mu kugarura amahoro arambye mu karere. Iyi nama kandi itangiranye icyizere ko icyiciro cya kabiri cy'ishirwa mu bikorwa by'amasezerano kizihutishwa cyane cyane ibirebana no gutangira ibikorwa bifatika byo guhiga no gukumaraho FDLR, gushiraho ibirindiro n'imikorere ihuriweho yo kugenzura umutekano ku mipaka, ndetse no gukomeza imiyoborere y'amahoro mu duce twakunze kugaragaramo imirwano. Ku nshuro ya kane, inama igaragaje ko gahunda y'amahoro ya Washington DC itangiye gutanga umusaruro, nubwo hakiri imbogamizi zisaba ubushake bwa politike no gukorana bya hafi hagati y'impande zombi. Naho mu yindi nkuru tugana ku musozo, nuko muri centre ya Rugushwa, imwe mu duce dukomeje cyangwa se dukomeye dukorerwamo ubucukuzi muri teritware ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, habaye imyigaragambyo ikaze kuri uyu wa kane tariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Abaturage ibihumbi basohotse mu mihanda bamagana abarwanyi ba Wazalendo, basaba ko bakurwa Burundi muri aka gace cyangwa se Burundi muri aka gace, bavuga ko bamaze gushorwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano ndetse no guhohotera abaturage. Amakuru agera kuri Humure yemeza ko iyi myigaragambyo yaturutse ku rupfu rw'umuyobozi w'ibanze, bivuga ko yishwe n'abarwanyi ba Wazalendo bamukubise inkoni nyinshi cyane, bivuga ko
zigera ku 150 byamuviriyemo gupfa ako kanya. Ibi byateje uburakari bukomeye mu baturage bituma bafata icyemezo cyo gusohoka mu mihanda mu rwego rwo kugaragaza akababaro kabo no kwamagana igikorwa bise ubugome cy'indengakamere. Abigaragambya batwikiye amapine mu mihanda minini ya santere ya Rugushwa, bayatwika nk'ikimenyetso cy'uburakari n'agahinda. Bari bitwaje ibyapa n'ibikoresho bitandukanye biriho ubutumwa busaba umutwe wa Wazalendo kwirukanwa iwabo, ndetse n'amashusho afashwe agaragaza abaturage benshi bataka basakuza ko Rugushwa idakwenemo Abazalendo. Aba baturage kandi bavuga ko umutekano wabo uri mu rugero rwo hasi. Wazalendo bageze muri aka gace bakavuga ko kugira ngo ubuzima bwabo busubire mu buryo hakenewe icyemezo gikomeye cyo kwirukana abo barwanyi. Umwe mu batuye muri aka gace ka Rugushwa yagize ati twabuze umuyobozi wacu, ati n'ejo ni twebwe dukeneye aba Wazalendo hano. Rugushwa ni imwe muri santere ifatiye runini ubucuruzi muri Mwenga no muri Kivu y'Amajyepfo. Imaze igihe kinini ivuga nk'umutekano muke n'ibikorwa by'ihotera bikomeje kwiyongera, aho abaturage barasaba ubuyobozi bw'intara ya Kinshasa kugira icyo ikoze ku kibazo kugira ngo ubuzima n'ituze bigaruka. Kugeza ubu ubuyobozi bw'intara ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro ku rupfu rw'uwo muyobozi cyangwa se ku bisabwa n'abaturage ba Rugushwa, mu gihe umwuka w'umutekano muke ukomeje kwiyongera muri aka gace. Bwana Boris, ngahe tugezeho amakuru abyutse avugwa mu bice bitandukanye waduteguriye. Mwaramutse bana munyamakuru, tukaba duhaye ikaze abadukurikiye bose mu mpande zine zigize isi. Reka amakuru yacu tuyahere ahitwa Walikale. Amakuru twahawe nuko mu karere ka Walikale muri groupement yitwa Waloa Rwanda nuko amashuri yahagaritswe bitewe na trakaseri mu Gifaransa cyangwa se akavuyo k'Abazalendo. Babashije kubwira abarimu bose ngo buri mwarimu agomba gushura amadolari y'idolari rimwe nako cyangwa se ibihumbi 3 z'amakongomani. Iyo n'amafaranga babashe kwita ngo ni taxe ya lala salama cyangwa se ngo yo kubacungira umutekano. Bikaba zateye imvururu, nibwo abarimu batabaje babwira administrateur wa territoire avuga ko ibi bintu bitari byo kwihanganirwa, ababwira kuko batashoboka ko ayo mafaranga abasha gutangwa. Nibwo Abazalendo bavuze ngo nimatayatanga nta mwarimu uzabasha gukomeza ibikorwa bye byo kwigisha kuko byari bisanzwe. Rero byahisemo kugira ngo abarimu bose bahagarike ivyigwa. Kugeza amasaha tuvugana amashuri yahagaritswe, nta kazi kari gukorwa. Dukomereje muri Mwenga, intambara dushaka kubabwira ko imaze iminsi 3 iri kurwanirwa. Intambara yatangiye hirya y'ejo ubwo bateraga Mugogo. Bamaze gutera Mugogo, ingabo za AFC M23 zirwanaho zibasubizayo zibageza ahitwa Kidungutwe. Nibwo Kidungutwe yabashije gufatwa, imaze gufatwa ahitwa Butongo, ingabo zerekerayo zihunga kabisa za FARDC zari kumwe n'abarundi, barazimanura ahitwa Muduwe, zirakomeza ahitwa Kidungutwe, Kanama, Coe, bakaba barahagarariye Coe, ariko abaturage bose barahunga baza guhagararira ahitwa Kidasa. Rero nibwo intambara yasubiye kubura harejo mu gitondo, batera ingabo za FC M23 ahitwa Kirungutwe. Intambara yarakomeje irakomeza kugeza mu masaha ni munsi. Amakuru twaje kumenya nuko bateye ikirombe cya Zahabu cyitwa ngo ni Karembu. Iyo Karembu ikaba ari ikirombe kiri hagati ya territoire zitatu. Rero nkabamvuga Mwenga, nkavuga Walungu, nkavuga Shabunda. Nibwo babashe gutera icyo kirombe, ariko kikaba gikoramwe abantu b'Abashinwa aribo bahimbaga Zahabu. Babarashe babaziza kuko ngo bakorana na M23. Iyo Zahabu bimba untahandi bayijyana ngo ahubwo baheza M23 ikabafasha mu bikorwa byabo za buri munsi, ngo kugura imbunda no kugura intwaro za gisirikare. Rero intambara yakomeje gutyo. Amakuru twaraye tubonye nuko urugamba rwagejeje nimugoroba, turacyari ko dukurikirana ibintu zangitse, ariko muri aya masaha twamaje kumenya ko hari ishuri rya Walungu ryabashe kwangirika cyane rigasenyuka. Ishuri bita ngo ni EPOA, ni ishuri ry'abana b'incuke ryangiritse cyane, n'abazu y'abaturage arangirika bitewe n'amakompora yaba yaratewe n'ingabo za FARDC
nayo niyo makuru twari twabateguriye bwana munyamakuru. Yego urakoze cyane bwana Boris ku makuru waduteguriye, reka turarikira abantu gukomeza kubana natwe kubera ko amakuru yacu nakagaruka buri mwanya tugenda tuyabagezaho. Murakoze cyane. Yego.